Mon tak kahiwa, bel tak kahiwa, zil tak kahiwa, mai zakin miten hatta konjil. Ki kamin ning hoi chinga hiya phatta kin kwa na pat kahi twalai ka lut masak lai a patina lom din nei loina ki khop bang leng kana tai ma het ke ya hima ale phatta kin kwa na ka om kha ka patina heu tu te bang leng heu tu no holi ina ki khom ding ina ka in nang zon jela hoi la ka patina kamai ngal tama ma ki khop bang leng nok ka sa a phatta kin kwa na nok ka sama ma hi Atakin kuan apan kahia walzin in kungtung luina group dang kwaman saptoma khel diang sialom lo atakin kuan te chilongal etu te tu akipa tho kagena group le in kwan le fel ka sama ma hi Hai kami na hiya le chinun mo hiya ke phatak in kwana pan ka hiya phatak in kwana hampha ka kisapin ma normally ka sa phatak in kwa na ka om kha ham ka sama amai hi nuam la tel ni mai Tak in kwa na ka kha ki hampha ka kisapin ma group leader tile fellow tawa khalam chok le hilo salam maliang pan pi ma amawa. Hai la ka bok khoi te khong ngong nget pi un chen a ha ti khong le. Kei kamin lon nin thang hatta kin kwan akipan in kwan pi te chu kei sang aku kal zo hi sar tinon phat ma ma le ule kei ma tai ja ja in ki pum piak ma ma dewa hatta kin kwan te thupi in phatwai ila mai je le thank you Kei kamina hi le lal le na hiya hatta kin kwan te leader ka hi a member pi te helena phatwai ka sama ma wa zo dai kai no ya amau te non ki thwa piwa on nong thwa bi gewa amau to ki pa to ki na hi amau te ki pyak zona zakina te sai bi le ba lam te ki ka sai tewa amau te kanom lo hi ka che hi wa zaka hatta ma ka hi halam salam boy na ni na mule ko phatta kin kwantin kong sai piun kong boy pi thai dingwa nang leng boy na na ni le kong pan pi thai ding ko sai fel ding hatta kin kwan na ko ha Phatta kin kwa na om kha nuam ka sa no lem leo chin nuam sa thau diu